Agriculture Cell trong Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Lemrungkat bat ka Khasi Jaintia Fresh Vegetable Supplies Association KJFVSA kila dawa jing penchai na katanat kamrep ka sarkar jilla halor ka jingduna ki nongrep na ka jilla ki banyo jing mentoi da ka song pisa na ka scheme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan kuman chikdo ba ka sarkar India lingba umintri rangba du kari India haga khat saw tarik mentau benai kala pelat ya kasong jingera pisa lingba ke 8 installment kabalong palat arpo hajar klur tingka shaki kendai point san klur ngut kinong rep hakari India barok kawe nakani ka song jingerap ya kinong rep ka jela meglaya kala yo song jingerap pisa tang na kabenta pra hajar kendai spa andru punyongut Usamla Bristol Mautho Secretary ka Agriculture Cell FKGGP ulong bakalong kabalingo bat kabam syai setia na kajingpen I jingken ke sarkar India bagi tang prajar kendai spa andru punyongut kinongrep ki bayo ekani ke scheme ngimla skothu na marhababun sin la juya kren ba prapo persen kinong shnong ke jela meglaya kidei kinongrep Agriculture Central Body sekpor mau lembaga jing kendu pergi Director Agriculture pergi offshore juga rep karyang kalau tu sam ini lembaga tu ka kot lengkedok ban lek ban sam sikit ba nurap habede pergi ka PM Kisan nagaliang juga senghi ni la tu sam la tu yarap ban persailan sakin nurap ban apply ya ka PM Kisan margalong gawe ke cimatoy ya nurap hadin kata hau arjar arfo ila arjar ka khandai arjar arfo ila cu pen apply lembaga nika CSC but adu arjar arfo banai balai besau ni dang yo kini ki norap ki bom sem ladan ya kecekal jongru ki dang yo nadu arjar arfo banai besau hadu entah karena kalian kena rap kiba apply ya kena ka PM Kisan tumsem la yo so bad ya fama ID card itu tumsem la yo karena kalian cuma sengi baju kit khian anta ka karap karyang kinon ka bhagamet kinon rap ngilale ban ya kenduk ngilale ban ya kenduk ya ka director jong ka agriculture bad nila panru la ka jingtho la ka CSC nila yo jingtho la CSC ban nila pha ni jingtho sya ka director agriculture ban nagaliang ka ni bari pan chung syai ba belai ni ka PM Kisan hadu mta msem la yo so tan nagaliang director kala reply singi ba ya ni ka PM Kisan namar ba shani ke chala jungi dambun kinong rap ki ba rap haki chaka chung kiwe takdau msem la yo yakni PM Kisan kadai betik tangam ta ba kinorap kibudan cekal jong kilawan apply kilawan yo yakni PM Kisan te adin kata nagaliang jong seng kala yakran ru buat mista kerap karyang bat director mau ban kerpat si nakam ta ban simkia khnang ba kini kinorap sakne kecela jongi kenyo salonsar yakni ka PM Kisan te hadin kita nagaliang jong ka director ru kala jawab sengi ba nagaliang jong kiru kila simkhia igane bar kuncu nagaliang minister la simkhia bala simkhia nakam ta bantho igane sa korman rek ba smolngo pat kalong ba haka ceka ban yarap yakinograp namar kumbal kam hi daga sarkar ru ba 50% hi kite kinograp agane kejela bat agane kejela jungi dam bakla hi kadon rius pa on riu jan rius pa teli ragisnong bat 50% kita kinong rap hanrek basmol ngo ba menta kene ka mo kene ka jingrap pisa nagaliang jongka central government ya kene ka PM Kisan kalong penban bangi I hang ni kalong penban kinong rap kilong tang prajar khandai spa revenue bat kene ka pisa kalong tang sip kror prapulak nyo prajar te kaba nagaliang kasan gamla ban sempang dan gamla ban sotu ba hatu kar cela bangkalaya da 50% kinong rap hanre kini ka jinyo cumantoy pat kini ka PM Kisan la I ni ba kinong rap kidon tang prajar khandai spa revenue te nagaliang kasan ni
ikwa banagaliang jong ka sarkar kan pensyai kani mar kani ngemyo kacing syai ke bat tikana. Hoi ngaru ngalayu I kumba piong itu ka skim kumba light nama tagani ka PM Kisan. Kibayo jing mentoi hakani ka kenti bamenta kidan tang prahajar tam. Hakijing syai kiladi ban kambun kinong rep kibanyo te ia kata pede ngin namar kani ka dei jong ka Government of India tingin hab ban ya wajing tip hi balai ka Government of India ka release tang hakitu ki prahajar ngut balai kam ay ki wipat kinong rep lomba kani ka skim PM Kisan te hatu phi iba ka dei ga marga tu ka chaka tu ka scheme ban yo ban abel itu scheme ka lebih ban register ka chaka hatu phi iba ka dan ka jing be dei ka chaka puta na ta kinong rep kim dan ki chaka rep ki babiang se ki barep ki hap shimwai ni ki bri kemyo ki chaka la jong ban register kidon arbenta ke jing duna jong kiba register ya kini ka skim PM Kisan kabaningkong kadai haki hakaba nengkong perbagawan kini ka skim kinong rep kim kwa ya kaban register te kata kadai kawai na kidaw hakaba kidon kejing susir ba yo le se ban ai ya kini ki kwat kisla jaka puta don kejing nget be ken ba kasakni no ka sarkar ki jaka puta kata te kadai kabom la ban long kadon kejing nget be yang tam don nong pensyai don nong pen ai kata kadai kawai na kidaw ban penduna kabaar pada ke jing duna kaldai namar ba pi ndakila sunguthu menta ndakila mud ban register pada ki babun kinong rap hakni kejala jungi ki mundon ki jakarep ki de ki lanles bani ki badon jaka dang khambun kinong rap ki bomdon jaka ki basu simwai ke kataro kadai kawai ni kidaw hakaba kaduna kene ke jing register lomba jogene ka skim PM Kisan ke kata kadai kata kalong ke jing sisa te hadin wat nakaliang jungi kum kaseng ru hadin bangilaya pensyai mengi kisaya khamnget longiru ngiyak kren ken kat sabalek te kata kadai kawai bakaduna kani ka ban ai ka awareness se kinong rep jungi te kata ru kadai na kawai ni kidaw nakaliang jong ka hills pamainian ngilada ya kren ya ka sarkar jelang ngilaya kenduru yu konrat sangma bat yu menteri kadap karyang ru ngilaya kendu ngilaong ba ka Government of India kadai ban wanra ya kata ka guideline laya kini kata ka kendon ban ong ba dei ban pediang ru ya kini kinong rep ki bomdon jaka namar ban ong ba kila ban abel tang gitu ki badon jaka te ki babun ki bomdon jaka pat ne mno kat ba kinong rep pada ki bun ki bomdon jaka tang ba ki shuwai tang ba ki dei pada kinong rep ki baterai si tamba te nakaling juga Government of India ro kala ngamur ban ong ka Government of Meghalaya ro kala take up ikini ke issue pada Government of India te ngingit scam ba ka sarkar India kan pelan ban dia itu ki bomdon ya ka jaka ki dulir ro bahkan kadai ban ai kan ya kini ka skim si kinong rep